Hallelujah. Hallelujah. Ya ampaye umwanya ariko ndawukoresha neza kabisa kandi ndabikora nkuko abivuze. Amen. Amen. Kandi turajyana n'umusobanuzi hano And we will work together with the interpreter kugira ngo ibintu bigende neza. so that everything will go well. Imana yo mu ijuru ishimwe. God be glorified. Reka dutangire dusoma. Let us read. Shimeho bukeya. Let me give my testimony Ntanga itangazo. and give an announcement. Tuvuge ijambo ry'Imana umwanya mutoya. Speak the word of God in short Tuze time gusoza. and then finish. Hari n'indirimbo nateguje ariko ntitukibikoze kubw'impamvu z'iminota. We won't sing because of time. Ariko ijambo ry'Imana ribafashe. Ndetse ndasoma n'abandi bamfasha gusoma, ndasoma hamwe abandi bamfashe. Nje ndasoma mu gitabo cy'abami ba mbere. First Kings Ni 18 chapter 18 36 verse 36. niho ndi busome tuze gusimbuka kuri 38. Then we'll jump to Igice cya 38. 18 abami ba mbere. First Kings 18 dusoma umurongo wa 36 dusimbuke tugera kwa 38. 36 and 38. Hanyuma undi aransomera muri Matayo 6 ahera ku murongo wa 5. Another one reading Ni usoma Matthew. harehare. Hanyuma undi adusomere muri Luka 22 Another one reading Luke no 22 ku murongo wa 42. and 44. Sinzi abantu nimba bahumvise baze kudufasha gusoma. Matayo 6 umurongo wa 5. Matthew 6:5 Hanyuma no muri Luka 22 and Luke na 40 ku murongo wa 42. 22 and 42. Reka nsome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Israel, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Ahantu ndi butinde naho nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Amen. Amen. Niho ndi butinde cyane. That's the word that I'm going to talk about. Reka dusome umurongo wa 38. Chapter 38 verse Uwo 38. mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka, utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Amen. Amen. Muri Matayo nadusomere. Matayo 6 no kuri 5. Matayo 6:25 Kuri 5. Bibiliya iravuze ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Amen. Amen. Mushaka ubureke aho ngaho. Luka 22 kuri 42. 22. Yego. Data nubishaka benzi iki gikombe. Ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Ukushaka. Amen. Rekera aho ngaho. Naho niho nshaka ko tuvuga umwanya mutoya. Hallelujah. Amen. Shimye Imana ise umwami wacu Yesu Kristo I thank God iduhaye umwanya wo guhagarara imbere yanyu tuvuga ijambo ryayo. for giving us the time to stand before you to talk to Dushimye you. Imana yaturinze kuva imuhira, Thank God who protected us from where we came from. tuzanywe n'ikiriyo twari turimo hano, And we came because of the program we ariko had tukaba yesterday. dusoreje mu ijambo ryayo. But we're finishing in His word. Imana yo mu ijuru ishimwe. God be glorified. Hallelujah. Hallelujah.
pastor yarampamagaye ndi mu kazi The pastor called me when I was at work arambwira ngo ashaka ko tuvuga ijambo ry'Imana muri uno mwanya w'amasengesho murimo and he asked me to preach in this time umwanya that urabura we're pe in. yampamagaye ndi mu kazi ndimo nkora ikigoroba And I couldn't find the time. kuwa gatanu nibwo naje nabwo nimugoroba mvuye mu kazi And then I came on Friday ntabwo byari after work. gushoboka ndi muri bisi It was not easy. ejo nabwo nibwo twari mu kiriyo And yesterday we had another program. ntibyari gushoboka It was not ariko easy Imana as yo mu well. ijuru But God, ishimwe may He be ko glorified. yari izi neza ko uyu munsi nzatumirwa Because He knew that I would be here jewe today. ntabizi I didn't know that. amen Amen. kandi hari ikintu kigoye nabonye There's something that is so hard. nari kwa pasiteri I was at pastor's house. kandi Imana ishimwe ko nagabanye muri uno muriro muri And I amasengesho thank God that I'm able to join in this uzi 21 kwinjira mu days nzu prayer. ugasanga ba nyiri urugo bari mu masengesho Do you know how it feels to enter a house and then ni prayers? ikintu kigoye ndetse kigoye no kuba mama bazaja mu It's gikoni hard and it's hard for the mothers who are always je doing nagombaga something. kurya I was supposed to eat. sinari mu masengesho I couldn't pray. nanabimenye ngeze ku meza ko batari burya And then I couldn't fast. ariko Imana ishimwe mu by'ukuri ko yabashoboje But I thank God who kandi enabled them. niba hari abantu batetse neza Madame Pasiteri yakoze igitangaza She cooked really good ariko habe food no too. kuruhatamira She cooked good food but she couldn't eat it. mwumve bene ibyo bintu Listen to that. hamwe nazavuga ati none sinaje kugaragaza abandi bantu bari I thought to myself, what am I doing? ariko Imana ishimwe hari umwana watubwiye turi Gisenyi turimo turya abandi bicara tubwira ngo mukule kama mukope kiheno naje nazaje nyine ko nije nyine babande bariko nije nyine ndarya ndahaga And then I ate. amen Amen. itangazo navuze rero ndi butange mu kwezi kwa kabiri ku itariki 14 ni 15 turabategereje muri Trondheim We're inviting you on the 14th Hari and ibyiza 15th natwe of February in twateguye. Trondheim. dushaka kugira ngo tuzosangire turabiteguye Amen. We are waiting biraza for you. kugenda neza nitugera mu ijambo ry'Imana tugira ubwoba bwinshi cyane haleluya amen noneho ku nabasanze mu masengesho Since I found you in prayers, nari ndimo nibaza ikintu cyatuma tugendera mu murongo umwe I wondered what we can talk about so that we ndimo can- nsoma ijambo ry'Imana as I was reading the word of God, ndimo nsenga As I was kugira ngo umenye praying, icyo mvuga to know what to speak to you imbere yanyu before you. haleluya Hallelujah. nanditse ibipande byinshi nari nafashe urupapuro mfite hano I wrote so many scriptures nkandika and I wrote and wrote. kabwa ati wenda ndavuga kuri iri ngiri And I said, maybe I'll speak about this subire mvuge kuri iri ngiri or maybe that. ariko turi muri bisi But when I was in the bus, bya bipande byari ku rupapuro the scriptures I had written down, sibyo nakomeje they're gusoma not the ones that I ntabwo ari ino jambo nasomye hano mu bami got this word that I read in kandi ndihuza Kings, n'amasengesho and I compared it with the prayers kubera as ko muri well. mu masengesho Because you're in prayers. haleluya Hallelujah. ibi bice bitatu dusomye These three ntabwo byari mu bice that we nateguye read, it's not some of them that I had written down. nabisomye turi muri toge turimo tuza I read them when we were in the train coming, bitabishurirwa ko ari byo neza and I got a revelation ko ari kimwe ko ari cyo that that's what God wants me to speak haleluya about. imana impa ijambo God gave me a word rivuga ngo that said ni amasengesho that it's prayers ajanye that go n'ubushake bw'Imana with the will of God. niryo jambo Imana yampereye muri That's toge the word that God gave me in the train. amasengesho Prayers ajanye n'uko Imana ishaka that go along with the will of God. haleluya Hallelujah. abantu bazabibwira ko tuzi gusenga People think that they can pray. akenshi iyo dusengera ibibazo dufite twebwe Most times when we pray for our own problems, tuba dusengera ibyo twifuje we pray for the things that we want and ariko desire, ntituba dusenga iby'Imana ishaka but we're not praying for the will of God. ibyifuzo byinshi Most of our dufite desires, nibyo dusengera there are things that we pray for, ariko iby'Imana ishaka ku buzima bwacu but the things that God wishes si upon byo us kenshi dusengera are not the things that we pray haleluya for. Hallelujah. ijambo riraza rirambwira ngo uvuge And the word told me, hejuru y'amasengesho speak about prayers agendeye ku bushake bw'Imana that go along with the will ari of God, aligned that are light, ku bushake that bw'Imana are light with the word of God, ari with the ku will of murongo God, that are in the same direction w'ubushake with the will bw'Imana of God. ayo niyo masengesho Those are the Hallelujah. prayers. haleluya haleluya aha mu bami twasomye Another word kubera ko ngiye kuvuga nihuta nawe ugerageze wihuta n'umuhanuzi Eliya is about the prophet Elijah. niwe tuvugaho He's the one that was speaking. haleluya Hallelujah. kandi sindi butinde ku magambo menshi I'm yakoze not going to speak much about what ndatinda he kuri ka said. kantu nababwiye yasorejeho The thing that he said niko ndi butindeho is what I'm going to tell you. haleluya haleluya Eliya ahura na Ahabu Elijah met with Ahab Ahabu aramubwira and he told him, ni wewe
Is it you? n'umuruho wateje Isiraheli And the burden that you've brought upon ni Israel, wewe is it you? n'ibyago wateje Isiraheli. And the problems that you've caused upon Haleluya, Israel. haleluya. Haleluya, Hari abantu haleluya. bazi gusubiza Satani mu gihe yabateje There's so n'ibibazo. many people who are good at answering. Eliya them. aramusubiza aramubwira ngo And he said, ntabwo ari njyewe, it's not me. ni wewe It's you n'umuryango wawe, and your family. niwe mwateje Isiraheli You are the one that umuruho. brought the problems Ntabwo ari against Israel. njyewe. It's not me. Kandi uburyo mwateye Isiraheli And the umuruho, way that you brought mwaretse Israel, Imana, you left God muramya ibigirwamana, and you worshipped mwemera idols. Imana, mwemera Bayali, You worshipped aba ariyo idols. mukorera ab'Isiraheli mwese. You worshipped idols all Niyo over mpamvu Israel. Isiraheli yagize umuruho, That is why Israel ntabwo ari is je wateye burdened. umuruho. It's not me. Haleluya, Haleluya. aramubwira ngo And he said, mpamagarira abahanuzi ba Bayali call the prophets, ko ari 450, 450 wongereho abasheri plus ko ari 400, 400 of them, ubazane. and bring them. Haleluya, Hallelujah. ahamagara And he ab'Isiraheli called them of Israel, ababwira amakuru, and he told them the news. arababwira ngo turubaka igicaniro He said, we're going to build an altar dutambe Imana yacu. and sacrifice a Imana God. iri bwatse umuriro God will Iyo light niyo a Mana fire. That's the God. y'Abisiraheli. That is the Yego. God Iyo of niyo Mana Israel. tuzakorera. Hallelujah. That is the God that Haleluya, Hallelujah. haleluya. Arabahamagara arababwira ngo nimuze And mwese he called all ab'Isiraheli of them. All of them. murebe. And he said, come Kandi and see. ab'Isiraheli baramubwira ngo uvuze And neza. they said, you've spoken well. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Baramubwira ngo uvuze neza. And he said, you've spoken well. Arabasaba, asaba abahanuzi ba He Bayali asked them and said, mwihitiremo choose igitambo a mwotsa, sacrifice that you will give. mugishyire ku gicaniro, Put it on the altar mutakambira Imana yanyu. and pray to God. Imana yanyu izana umuriro. God will bring a Imana fire. izana umuriro, The God that brings iyo fire. niyo Mana turi bukorera. He's the Hallelujah. God that will Iyo niyo serve. Mana dukurikira. He's the God Iyo that niyo will serve. Mana yacu. He is our God. Haleluya. Hallelujah. Bahitamo igitambo, They chose baratamba, bazana igitambo, they brought it bazana inkwi, and they brought wood bashyira ku gicaniro, and put it on the altar baratangira basenga Imana zabo. and they prayed to their God. Haleluya. Hallelujah. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo Word of God told me batangiye mu gitondo they started in the morning bageza ku gicamunsi, until bageza ku manywa y'ihangu, until midday barimo basenga. when they were Kandi praying ko barimo basenga, And they're barimo praying. bavuga ngo nyabuna, and saying, nyabuna, please, nyabuna. please, Haleluya. Barimo Hallelujah. babwira Imana zabo ngo nyabuna, saying, Yego. please, nyamuneka, niko zanumva abanyarwanda bavugaga, Please. nyabuna, please. nyabuna, Nyamuneka. Bayali. Hallelujah. Haleluya. Amen. Hallelujah. Uzana umuriro. Bring fire. Ijambo ry'Imana ni ryiza, The word of God is kandi good. ijambo ry'Imana ni ukuri. And the word of God is the truth. Haleluya. Hallelujah. Batangira mu gitondo They started in the morning batakamba, praying, baramiriza, pleading and screaming. barasakuza. They screamed, Imana yabo ntiyabumva. and their gods did not listen to them. Eliya Elijah, umuririmbyi niko yavuze ngo zifite amatwi, he said they have Ntizumva. ears, but they Yego. don't listen. zifite amaso They have ntizireba, eyes, but they don't see. zirahagaze ariko They are ntizigenda, standing, zifite but they amaguru don't walk. zitagenda. They have legs, Ni but they Imana don't walk. zirengezwa, They are gods who can be carried, zigashyirwaho bazigeneye. and they Yego. put them in a Ni place. Imana zaremwe n'abantu. They are gods who are Zifite created by amatwi, people. They have ears, ntizumva. they don't listen. Barasenze kuva mu gitondo They prayed from bageza morning ku manywa y'ihangu, until midday, barimo bavuga, praying, Imana ntizumva. and their gods did not Eliya listen. arababwira ngo Elijah told them, ahari hari aho yobiganye, Imana yanyu hari aho and yobigiye. he said, your Yeah, God, they- Murebe nimwe ntabongeramo umurego, keep on praying. nimwamize cyane ahari irumva iyo Scream more. yagiye mu Maybe myomyo he will hirya, hear you. iyo mu gitabiri Scream more. irumva Maybe he will hear you. ibasubize, And he will answer you. ishobora kuba ariyo yagiye. Maybe he went Haleluya. Hallelujah. Barongera somewhere. baratangira And they started again. batera hejuru, They pleaded nyabuna, and pleaded. nyabuna w'amana we. Please, God. Bageraho batangira kwibaga, And then they started batangira kwisharatura n'ibyuma bafite. They started unclothing themselves. Imibiri yabo Their bodies, yuzura imyishori y'amaraso they had on blood kugira ngo Imana yumve, so that God will listen to ariko them. Imana yabo But their God ntiyumvise. did not listen to them. Haleluya, Hallelujah. haleluya, haleluya. Eliya ahamagara abantu Elijah called akubwira ngo people mwigire hino, and he said, come close. asana igicaniro cy'Uwiteka He put an altar cyari down cyarasenywe, that had Hallelujah. been broken Aragisana. down. Yego. arongera agisubizaho. And he put it Ariko there. mwumva itandukaniro rihari, Listen to the difference. basenze basenga They Bayali, prayed to the ariko baza idol, gusana igicaniro but cy'Uwiteka, then they came to the altar hanyuma of God, azana igitambo and he brought a sacrifice akigereka ku gicaniro, and put it on the altar. asaba ba bantu, And he asked those people, arababwira ngo and he said, muvome muzane Muzane amazi. amazi, bring
water. mumeneho. Fetch Yego. water and put on water. Bazana amazi. They brought water. Arababwira ubwa kabiri muzane. And they said again, bring Arababwira water. ubwa gatatu The muzane. third time as Amazi well. arasandara And the water was filled. akwira uruhafu. And it was filled. Haleluya. Hallelujah. Akwira aho hantu hose. It was full. Haleluya. Amen. Abantu iyo bageze mu bibazo byinshi byasandaye, When people come to ari certain points, isengesho mugomba guseka kugira ngo Imana yumve. there are Kandi kugira prayers ngo that you Imana must pray isubize. so that God will answer you. Haleluya. Hallelujah. Umuririmbyi yarabivuze ngo twari tubabaye, There's a singer that said we were twari dukutse sad. imitima. Our hearts were really Imitima burdened. yacu yari yihebye. Our hearts were Ariko kubwo saddened. amasengesho, But because of the prayers, niko barivuze azarimba, that's what the amasengesho singer yabera said. The prayers, niyahindura umugambi. they're the ones that Hallelujah. change. Niyahindura umugambi w'Imana. They're the ones that change. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Eliya ababwira ngo bigenze gutyo. Elijah told them to do so. Hanyuma dore uko And yasenze. this is how he prayed. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, When he had come to the time of giving the sacrifice, Eliya umuhanuzi Elijah the prophet, yegera igicaniro he came to the altar aravuga ati, and he said, Uwiteka Mana ya Aburahamu. Yego. God of Abraham, Haleluya. Hallelujah. Ntiyavuze ngo Uwiteka Imana, ntiyavuze Bayali, he did not call an idol. ntiyavuze ibyo akunda, He did not say what he yaravuze ngo wanted. Uwiteka Imana He ya said, Aburahamu. The God Hallelujah. of Abraham, Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Uwiteka Imana ya Aburahamu the God of Abraham na Isaka and Isaac na Isiraheli. and Israel. Uyu munsi Today, bimenyekane ko let it be known ari wewe Mana that you Hallelujah. are mu God Bisiraheli, in Israel, kandi ko and ndi umugaragu wawe, that I'm your servant, nkaba nkoze and I'm doing ibyo this, byose all these kubw'ijambo ryawe. for your word. Haleluya. Hallelujah. Twavuze ko tuba tuvuga amasengesho ajyanye n'ubushake We're talking bw'Imana. about prayers going with the will Eliya of God. ntiyasenze Elijah didn't pray akoresheje imbaraga ze, using his ntiyasenze power. akoresheje He ubwenge bwe, didn't pray Hallelujah. using his ntiyasenze wisdom. akoresheje ibyifuzo He bye. didn't use his Yaravuze ngo abantu desires. bose He said all bamenye people ko must know ibi byakozwe that these Yego. things are done kubw'ubushake because of the will bwawe wewe Mana. of you, Hallelujah. God. Zakozwe kubw'ijambo. They are done Hallelujah. because of your Ibyo word. yategetse byose birakomeye, Everything that Yego. he has, arakomeye. he's Hallelujah. great, he's mighty. Yego. Ibyo yategetse byose birakwiriye, arashoboye, arakomeye. Haleluya. Hallelujah. Ibyo Imana yategetse Everything that God has done, ibitegekeshereje ijambo ryayo using his Hallelujah. word, birakomeye. they are Yego. mighty, they're strong, Nibyo they're bimanura powerful. umuriro. They're the ones that Haleluya. burn fire. Haleluya. Hallelujah. Muri mu bihe 20 iminsi 21 Yego. murimo musenga. You're in your 21 Hallelujah. day prayer. Hallelujah. Ikizana igisubizo cy'ibyo ufite What brings the answers to si the ya things that magambo you wavuze have menshi, is not Ubushake the bw'Imana. words ajanye that you n'ubwenge use, bwawe, using your ariko wisdom. arya makeya wavuze ushingiye ku bushake bw'Imana, The Yego. ones that you Niyakuzanira prayed for igisubizo. in the will Hallelujah. of God. ajya wavuze ashingiye ku ijambo The ry'Imana, ones that Hallelujah. go with the Niyakuzanira will of God igisubizo. will Yego. bring an Niyari bwatse answer. umuriro They're the ones that will light Hallelujah. a fire. Hallelujah. hari igitaramo twari dufite iwacu, twari tuvuze ngo umuriro w'Imana wake. Niyo teme twari dufite, umuriro w'Imana wake. The fire of God be Hallelujah. lit up. Hallelujah. Umuriro w'Imana wake. Let the fire of God be lit up. Eliya yazahamagara umuriro w'Imana, yazahamagara Elijah was Imana calling kumanuka mu God. Bisiraheli. He was Yego. calling God to Umuriro come wamanutse down. ntabwo ari umuriro waka The fire didn't come wonyine down gusa burning utwika ibitambo to ugakamya burn. y'amazi, hamanutse Imana ifite ubwo bushobozi. God Hallelujah. came down because he was Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ijambo ry'Imana ni ryiza, the word of God. kandi is ngo good. bamenye neza ko nkoze bino byose And they should know that I've done shingiye ku this ijambo Hallelujah. ryawe. with the will of Uyu God. muriro uraka This bishingiye ku ijambo ryawe. This fire will Aha light up twasimbuka because of yavuze your ngo word. uwo mwanya And in that time, mwumve gusenga ushingiye ku bushake bw'Imana listen icyo to the bimaze. prayers that go Hallelujah. according with the Ntabwo will of biza biba God. mu nzagihe. They do not come Uwo in the mwanya future. In that time, umuriro the fire Hallelujah. it lit up. Ako kanya In that moment, umuriro the fire uraka. lit up. Abandi bahereye mu gitondo They started in the morning bageza ku manywa y'ihangu, until in the bageza evening, bacurirwa, until they were babwirwa ko Imana yabo harahiganye. and they were telling them that God Dufite is Imana not working. itazizinduka. We have a Hallelujah. God who Wive does not ije just kure go. nawe. He does not go far from you. Dufite Imana, We have a God. iyo uvuze ibijyanye n'ubushake bwawe Once you speak what bwayo, is going according to His directement will, ihita isubiza. He will answer you Hallelujah. directly. Kanya. He will Hallelujah. answer you in that moment. Muri ino minsi 40 In these 21 days, mirongo
21 In these 21 days, haleluya haleluya ndabizi neza ko mwasengeye mu bushake I know bw'Imana that you prayed in the will of mwakoze God. amasengesho ashingiye You ku bushake prayed in the bw'Imana will of God. amarezita amwe twarimo turabona uyu mudamu ukararira We are seeing these results. aya Like marira. this woman, she's crying. ntabwo ari amarira y'agahinda She's not crying because ni she's amarira sad. y'umunezero. She's crying y'amasengesho because she's been ari mu answered. bushake She's bw'Imana in the will Hallelujah. of God. haleluya Hallelujah. kingi King. ariko muzi ba kingi ndoza avuga uyu nguyu azundi kingi pastor azundi kingi ubiriya hakujya oblal The Reverend knows another king that we're talking about. baravuga uwavuga cyane wacu bavuga ngo gaseti kubera ko ariyo radio twari tuzi twashiragamo ya ntuze zikaririmba uko aravuga nka gaseti urumva uwanje yitwa kingi nanje azavuga cyane His azavuga son is cyane called king and he speaks ariko a mwumve lot. ngo satani afashe undi kingi But harimo the devil has taken another king. ariko nta kindi kibihindura kuze But there's nothing else that changes niba that. byarabanje nta kindi kibihindura There's nothing that changes n'amasengesho that. ari mu bushake yego Are the prayers that kandi go with the satani will uko of azatera God. nyine umwana aje ari kuvuga The kid will come kandi speaking aje ari kuvuga ururimi rwe and speaking his agera hano urwo language. ruragenda And then when he reached nubwo here, twaje mu rurabura he couldn't speak either Ni imikorere ya Norwegian or Satani. Kinyamlenge. That's the haleluya haleluya abatazi imbaraga ziba mu bushake devil. bw'Imana Those who don't know the power that is in the will of baja mu God, matiku they go into discussions. uko wari kuja mu matiku You- iyo utamenya imbaraga You go z'Imana into wari discussions. kuja mu matiku You would have gone kubera into kutamenya ubushake discussions bw'Imana. because of not knowing the will of God. haleluya Amen. abatazi icyo Imana yavuze Those who don't know what God has baja mu said, mazimwe they go into. ariko bazi icyo Imana ijambo ryayo ubushake bwayo But those who know what the will of baza God bakoresha ijambo ry'Imana use the word Hallelujah. of nubwo God. bimeze bityo No matter how it uri is, Imana. you are God. nubwo kinga atari kuvuga ubu No matter nyine if king isn't speaking now, azavuga he will speak. ntibapimye bagasanga ubwega ari buzima haleluya Hallelujah. mwavuga ko ari iki cyari kibaye What do you think happened? Imana niyo ikuraho ibyo byose God is the Ubushake one who's bw'Imana able nibwo to take bukuraho away ibyo that. byose. The will of God. haleluya Amen. nimuhura n'ibibazo When you reach nimuhura n'ibigeragezo with problems, muzareka amazimwe nicyo mbasabye mwese abakirisitu muzareka amazimwe amazimwe ntazana igisubizo amazimwe ni amatiku n'amatiku ni ukugira ikibazo it's having a simbone ko problem. kivuye kuri satani kabona ko kivuye kuri mwene data And I don't Hallelujah. think that Kandi it's from kaja no the devil, masengesho. and I think it's from my brother. muzi ko abantu bazaje amasengesho People go into bakaza gusenga prayer, deja and they boriyanse go. ikibazo cyabo ku wundi muntu When they already think that it's agiye coming from gusenga another agiye gusenga person, nabi they are going to pray, but in agiye the wrong gusenga avuga way. ngo runaka apfe They are going to pray kandi for this si bwo person to bushake die, bw'Imana and that's not the Imana will of yaremye umwana God. w'umuntu God has created mu a mugambi person. wayo in his Hallelujah. own wa will. wundi ugiye kwica The amasengesho one that you're going ari to mu kill in your mugambi prayer, w'Imana he's in the will of turi mu God. bushake You are bw'Imana not in the will of God. haleluya Hallelujah. twasomye mu gitabo cya We Matayo read in the book of Matthew, nimusenga mwebwe if you want to pray, timukamere nk'iryarya do not be Hallelujah. like hypocrites. zisenga zihagaze mu masinagogi They pray in the zije synagogue. imbere y'abantu They go before people zikamiriza cyane and scream. zikavuga cyane They speak a lot. ibyo byose kugira ngo abantu babarebe Only for people to see them. kuri ku ijambo ry'Imana kuko kuvuga ingororano zabo barazibonye But they've already been rewarded. ingororano zabo They've already been barazifite. rewarded. yego mukomeje icyo gice Once you read that, murasoma verse, Yesu arimo abwira abantu uburyo bwo gusenga God will teach ariko people how mwebwe to pray. nimusenga But you, when you pray, muzavuge gutya ngo say this: data wa twese Our uri mu Father ijuru who is in heaven. komeza wasome komeza tuhasome hepfo komeza tuhasome Matayo 6 no kuri 5 hajya twaza dusoma tutaja gusoma ibitari ibyo 6:5 mu nzu Yego. ubanze ukinge urugi ubanze ukinge urugi uhere ko usenge so mwihereranye data twihereranye nuko so ureba ibyiherereye data ureba ibiri ku mutima ibyo abantu batarimo bareba azakugororera niwe wenyine uzakugororera komeza namwe nimusenga muje muvuga mutya ntimukavuge amagambo muyasubiramo oya ye kabisa hato na hato Amagambo menshi kuko siyaza abapagani babigira yego nimwibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma mwumvigwa yego nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukeneye mutarabisaba amen komeza kandi 9 haravuga ngo nuko musenge mutya muti yego data wa twese data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe izina ry'Uwiteka ryubahwe ubwami bwawe buze ubwami bwawe buze ibyo ushaka hanyuma ngo ibyo ushaka kuko biba rekeraho mu ijuru rekeraho wawe rekeraho
ibyo ushaka wowe mana Your will, God. aribyo biba Let it be hano done muri ino si here on earth nk'uko bizabiba no mu as ijuru it is in heaven. ko muri ibyo bintu Do you hear those things? iryo jambo mwari hawe Have yeme you heard about that word? haleluya Amen. ibyo ubushake bw'Imana The amasengesho will of God. Prayers in the will of God. ibyo ushaka Your will. aba aribyo biba mu isi Let it be done on earth nk'uko bizabiba as it is no mu done ijuru in heaven. haleluya Hallelujah. ibyo Imana ishaka The will of God. biza biba mu ijuru They happen in heaven. ibyo Imana ishaka The will of God. kuri twebwe Upon us. ni ibiva mu ijuru They come from ntabwo ari heaven. ibyifuzo It's not our zacu desires. haleluya Amen. hari gusenga usengera Imana Sometimes usenga you Imana pray to God ugasengera ikintu kandi ari cyiza pe and you pray for something really ariko good. kubera ko But si because icyo Imana ishaka muri icyo it's not gihe in ko the ari cyo will of kikubaho God. That's not what God wants from you. ntusubizwe He will not answer ni you. nacyo gihe bamwe bazashaka gusubira inyuma Imana ntizibone That's when some people will backslide. ariko ibyo Imana ishaka But what God kuri wewe wants upon ni you ibiza bibera mu ijuru. is what happens in sinzi niba heaven. mwabyumvise haleluya Hallelujah. ibyo Imana ishaka The will of God. ni ibiza bibera mu ijuru There are things that are kandi in ijambo heaven. ry'Imana icyo And ritubwira the mu word of ijuru God tells us hari ibyo amaso yacu there are atarabona things that our eyes have never haleluya kurasengera icyo amaso yawe ari seen. You kureba are praying for things that ariko your icyo eyes, Imana ifite kugukorera but what God is amaso going yawe to do for you, ntarakibona. your eyes Hallelujah. have never seen. haleluya Amen. icyo Imana ishaka kuri wewe What God wants upon you, ibitekerezo zawe ntibirakibona your thoughts, I never thought about it. ariko hari icyo Imana ishaka But there's gukora something that God wants to do kiri for mu you bushake that is in the will bwayo of God. amasengesho ari mu bushake Prayers that go according with the bw'Imana will of God. icyo ushaka Imana yo mu ijuru What you want, God, your aricyo will, kimbaho let it be done kuko upon kiza me kiba no mu ijuru as it is done in aba aricyo heaven. cyonyine kimbaho Let it be upon me. haleluya haleluya Hallelujah. yesu yarasenze mu gashamba God prayed in the ahamagara intumwa forest ziwe and he called the disciples baja gusenga ku and they went to musozi pray on the bageze mountain. yarabasiga And ahantu he- watera nk'intambwe nka zingahe He left them aside aja gusenga and he went to pray. yesu agezeyo When he reached there, abona umubabaro wari imbere ye He ari munini he ukabije saw the sorrow that was before aravuga ngo him. mana yo mu ijuru And he said, God, niba bishoboka if it's possible, kino gikombe let this cup kindengana go over me. ariko aza kwibuka But neza then ko he remembered hariho ubushake bw'Imana that there is the will mu of mibabaro God agiye gucamo in the sorrows iri mu that he's bushake going to bw'Imana pass through. haleluya aravuga ngo ntibibe uko njewe mvuze And he said, biragatsindwa let it not be ntibibe as I uko say, nshaka let it not be as I ahubwo want, bigendere mu bushake but bwawe let your will be bibe mu done. bushake bwawe Let your will be done. haleluya haleluya Hallelujah. ibi duhura nabyo by'ishyano by'ibigeragezo Imana ibibizi The things that we Harabibwira face ko most of Imana the time, itabizi. God knows them. ariko Imana irabizi God knows everything that you're Imana passing ibirimo through. ibireba God is seeing Imana it. iba yanabishatse ko bikugeraho God wants those things to happen. haleluya to you. Amen. haleluya Amen. abanyabwoba bagatera umusaraba umugongo Those who are scared will turn their backs on abanyabwoba the cross. bakareka Imana Those who are scared will turn ariko and leave hariho God. amasengesho ajanye n'ubushake bw'Imana There are prayers that go according with the Mu gihe will of ugeze God. muri ibyo byose Once you reach those things, vuga nka Eliya speak like Yaravuze Elijah. gusa nta kindi njyewe nshaka. He said, I don't want anything icyo else. nshaka What I want nuko abisiraheli bose is that all Israel, bamenya ko bino byose we byabaye know that all these things have happened kubw'ijambo because of the word ryawe of God. bamenye ko ijambo ryawe rikomeye Let them know that your word is bamenye ko powerful, ijambo ryawe ariryo rimanura umuriro and it's the wonyine one that brings down the fire rigatwika ibitambo and burns all the sacrifices byuzuye mu mazi that are filled in the amazi water. ageze mu ruhavu When the water is Hallelujah. haleluya Amen. haleluya Hallelujah. Imana yo mu ijuru God in heaven, niyo ifite ububasha bwonyine He only is able bwo gukemura bya bibazo to help in those problems birenze ukuresha that are Hallelujah. beyond you. ibibazo byarenze ukuresha Problems that are beyond you. haleluya Amen. Imana yo mu ijuru Only God niyo in ifite heaven. kumanura umuriro He's on the only one who can ubitwika bring the bikavaho fire to burn those problems ugasigara down. ugenda wemye And you will haleluya haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. musenge pray dusenga bijanye n'ubushake bw'Imana according to the will of God. kandi amasengesho turayakomeje And we are continuing with the hari abarimo prayers. bibwira ko bari mu masengesho y'iminsi 21 haleluya ariko biri ijambo ry'Imana tubura musenga ubudasiba The Bible tells us pray dufite always. amasengesho y'ubuzima bwacu bwose bwo kubaho We have to pray always Hano for the muri rest of ino our si. lives. Yego. This ayo masengesho world. turayafite We have those prayers. dusenge We ubudasiba have to pray ariko iyo without uko ceasing. tuzasenga kose So however we pray, tuzasengere mu bushake let us pray bw'Imana according to the tuzasengere will mu of ijambo ry'Imana God. Pray in the word of God. satani azakwereke ko bidashoboka The devil will show you that it's not umubwire ko ufite possible. Imana ishoboye Tell him Hallelujah. that you have a God Byose. who can do everything. umubwire ko uhagaze ku ijambo ry'Imana Tell him isumba that you're standing in byose
before God. haleluya Hallelujah. ibibazo nibikuzenguruka cyane When the problems are bikakuremera surrounding you bikakugora and you don't know what to do, ukabona ko ugiye mu bibazo you are by'amazimwe surrounded with so many ukabona ko problems, ugiye mu ntonganya nyinshi zo you mu are mutima into yawe so many discussions, bibwire ko tell them ufite imana imanura umuriro that you have a Hallelujah. God who Iyo Mana brings down yavuze fire, ijambo and that God has ku spoken buzima bwanje a word upon my niyo life. yavuze ngo nimusaba And muzahabwa he said, ask and niyo shall be yavuze ngo icyo given. mukeneye cyose kimenywe nayo Whatever you want, let it be tugisabiye known by him. tukingingiye Pray with imana yo mu pleading. ijuru izagikora God will do it. imana yo mu ijuru izagisubiza God will answer you. umwanya w'igitaramo nawe umaze mumbabarire imana yo mu ijuru ibagire God neza bless you. Hallelujah. dusengere mu bushake Let us bw'Imana pray in the will of God. dusengere mu ijambo ry'imana Pray in the word Imana of izatwumva God. kandi God isubize. will hear us. and amen answer. amen Amen. wihangane nakuruhije wihangane nakuruhije naza ngwana n'amasaha Hallelujah.